U prvih 6 mjeseci prošle godine Banju Vrućicu je posjetila 51.000 turista. U istom periodu ove godine taj broj iznosi 33.000, što je za 3.000 više od planiranog. U Banji su zadovoljni posjetom, iako zbog renoviranja hotela Kardijal rade sa 60% kapaciteta. Mi možemo biti zadovoljni jer primamo onoliko gostiju koliko možemo da primimo. Gdje su puni kapaciteti? 2 hotela su potpuno puni. Problem je što je Kardijal centralni objekat i puno funkcija nam nedostaje i sada radimo u nekim težim uslovima. Iako su kapaciteti smanjeni sa 1000 na 600 ležajeva, turisti neprestano pristižu u ovo banjsko lječilište. Odlično, dobro osoblje, hrana, sve je super, sve. Ljekari imaju dobre ljekare, što je najvažnije. Ovdje dolazi svake godine. Zbog čega? Pa zbog, ne znam, ne osjećam se dobro i tako dolazi, ali mi je dobro. Kad god dođem, bude mi dobro. Najveći broj turista u Banju Vrućicu dolazi zbog njene ljekovitosti, posebno za bolesti kardiovaskularnog sistema. Još uvijek su dominantni domaći, međutim posljednjih godina povećava se broj inostranih turista. Njihove intenzivnije posjete se očekuju krajem godine, kada će se u funkciju vratiti hotel Kardijal.